Pozdrav drugari! Evo danas ćemo da napravimo jedan ručak o kojem se nećemo puno namučiti, a super i za početnike da nauče da naprave nešto onako dobro. Naravno ovo će biti ovog puta sa mesom, ali ovo isto sve možete da napravite bez mesa. Znači sve ovo što budemo pokazali možete da napravite bez mesa i bit će veoma ukusno, a nećete imati, kako sam već rekla, puno posla oko toga. Ručak se pravi u rjerni i preporučujem, ako hoćete da taj ručak bude sočan, još sočniji, da pravite u vatrostalnoj čini. Kamerman moj zaspo. Evo, probudio se moj kamerman. Kameraman se zamislio malo. Nema veze, nećete mu valjda zamjeriti. Ponekad ja ne pogledam, ja mislim da on to pokazuje. Kad ja pogledam, ja vidim on to nije pokazao, ali nema veze, nećete vi mene zamjeriti, a ni njemu sigurno. Eto, on vjerovatno sad razmišlja kako će to ići sve, jel? Ili je možda zaustavio kameru zato što je čuo da će biti meso u pitanju. Pa ne, ježi. Pa ne mogu ni kameru da stavim na njega, jel? A dobro. Idemo mi sad dalje. Ako nemate vatrostalnu činiju, znači nije ništa, grede da to koristite nešto drugo. Biće to opet jako lijepo i ukusno. Pa hajde da mi krenemo na posao. Od povrća ja ću da koristim samo znači crveni luk, baš ovako roza, zbog boje i ukusa, a vi možete normalni luk da koristite. I ovdje sam dobro oprala mrkvu. Sad koliko ćete staviti mrkve i luka, to je po vama. Znači odlučite same. Evo vidite ovdje ovako imam 3 onako boga mi povelike mrkve, nisu baš tako male. I jedan baš onako velika kao jabuka ovaj luk. Pa hajde to da nasiječemo. Ovog puta nećemo koristiti sjecka zato što želimo da imamo te djeliće. Pa ćemo da nasiječemo ovaj luk ne previše sitno na neke kockice. Evo malo ćemo čisto zbog početnika da pokažemo kako najlakše, ali da paze i da budu baš obazrivi. Znači najbolje da kupite, ima rukavica jedna da se kupi, to je moj sin već vidio i rekao da bi htio da kupi, kojom ima metal, pa ako to kupimo pokazat ćemo. Da, zaštita. Evo vidite, onako sitnije, ne previše krupno, ali ne toliko baš sitno. Evo vidite otprilike kako to izgleda. I tako to sve do kraja nasiječemo da ne gubimo vrijeme. Ovo pokazujem samo zbog onih koji prvi put se upuštaju. Luk smo nasjekli, sad mrkvu možete da nasiječete onako na kružiće, a možete i na neke polovine ili kockice i to znači po ukusu. Evo ja ću neke ovako malo kockice da ne bude baš previše krupno. Evo ovo je već krupno. Pa ćemo pojesti. Lijepo smo to fino isjekli. Evo vidite kolika je to količina u pitanju. A ručak će biti, nisam ni rekla sa kojim mesom, pilećim mesom, kojim god vi budete htjeli. Ako budete koristili jedino, na primjer, batakove, ne bilo loše da odstranite kosti, pošto tu onako treba malo više. A ako budete koristili krilca, kao što ću ja, isto ima kosti, ali to ide mnogo brže. Sad zbog mog kamermana ovo ću malo ovako da... tako. Koliko ćete mesa koristiti na ovu količinu koju ću ja ovdje staviti, vidjet ćete, koristit ću 300 grama riže. Ne bilo loše da to bude ova riža okruglog zrna. Možete koristiti vi i basamati i bilo koju ima i ne znate ni sami koliko ima vrsta riža. Ni ja isto, kad sam jednom čula na nekom kvizu, znači nisam mogla da vjerujem. I sad sam zaboravila koja je to cifra u pitanju, ali je baš ogromna. Baš smo zajedno to gledali. I šta vam je još potrebno? Sad ću vam pokazati. Ja sam čisto malo stavila, znači ulje jednostavno, ma to ne možete ni da primijetiti. Čisto sam samo podmazala dole posudu u kojoj ću to spremat. I sad fino, samo ovo sve fino ovako stavimo, povrće. Malo to samo ovako promiješamo. Bogato je povrćem, tako ja volim. Zato kažem, vi to prilagodite svojim potrebama. I ja ću ovdje da stavim 300 grama riže. Vidjeli ste, stavili smo rižu
I napisat ću vam ja sve tačne sastojke ipak u opisu ispod videa, tako će vam biti jednostavnije. Znači samo kliknete na naslov i sve će vam fino dole izaći. Mislim da je tako jednostavno, ali vi možete znači da sebi to prilagodite koliko je vašoj porodici potrebno. Šta će vam još biti potrebno? Biće vam potreban bujon. Da li ćete koristiti pileći bujon, na primjer kokoši, povrtni, to jeste od povrća, kako da kažem, ili neki drugi koji vi volite i koji vama se u ovo slaže, vi tako i uradite. Sad tu je jedino nezahvalno da kažem koliko će to biti količinski, sve zavisi koliko ćete koristiti riže i mesa, pa ćemo to onda naknadno da uradimo. I sa ovim začinima budite oprezni, pošto je već bujon prilično slan od sebe sam, znamo i sami. Pa da, i možete da koristite i gotovi bujon koji već ima one kockice, ali možete i domaći, koji god vi budete htjeli. Ja ću samo malo da posolim, znamo da uvijek to možemo i kasnije da posolimo, tako da radije ću malo to po mesu da stavim. Malo ću samo bibera. Tako. Sad možemo to da promiješamo i ne moramo. Sad ćemo sipati. U stvari stavit ćemo prvo piletinu, neki na nju malo krene. Evo, to ćemo samo ovako fino. Će to mene sve moći stati. Znate ko će se ovome ručku najviše obradovati? Sigurna sam da znate, a to je Vlado. A i vi koji ste rekli da snimamo malo recepte i sa mesom, pa hajde evo. A nemojte misliti da Vojin nema ništa za ručak, ima, možemo i pokazati. Vojin ima za ručak šta? Pa grašak. Ja, eto, ideje za oni. Čak može se ovdje staviti koje zrnce graška, isto bilo bi super. Eto, dobro si me podsjetio, ali ovog puta ćemo napraviti samo ovako najjednostavnije. I sipat ćemo preko toga bujon. Ovaj moj je, pravo da vam kažem, malo mlak. Vidjeli ste, sve fino tako je upilo. Mislim, pokrilo, ne upilo. Ništa se ne brinite, to će se fino ukrčkat u vret. Potrebno je da imate jedan poklopac i da to stavite u rernu. Ako budete koristili neku tepsiju koja ne mora, zbunila sam se. Ako budete koristili običnu tepsiju, neku koja smije da ide odmah u vruću rernu, možete rernu prethodno da zagrijete. A ako radite sa nekim ovim vatrostalnim činijama, ova na primjer ne smije ići na previše jako, pa tako da ja nisam uopšte uključila rernu, ali otprilike koliko će biti potrebno ovome? Pa nekih 40 do 50 minuta. Možda bude i kraće, neću vam baš sad reći koliko je kod mene, pošto ću ja tek sad da uključim rernu kad ovo ovako sve stavim. I pred kraj možete samo da skinete malo poklopac da bi to meso onako gore zarumenilo. Pa vidimo se mi onda kasnije. Evo, dragi moji, kao što možete ispred sebe da vidite, naš ručak je gotov. Vidjeli ste da sam stavila u hladnu rernu, znači i stavila sam, nisam vam rekla na koliko stepeni, pošto ova moja vatrostalna smije samo na 200 stepeni. I tačno sat vremena i 5 minuta se ovo kod mene peklo. S tim da sam 15-20 minuta, u stvari 15 minuta tačno, prije nego što sam izvadila ovo iz rerni, znači 15 minuta sam skinula poklopac i još 15 minuta do kraja pekla, znači tako da znate. I šta sam još, mislim da sam napravila par greškica u videu, ali sve tačne sastojke ću ja vama ipak ostaviti u opisu ispod videa. Kad kliknete na naslov, sve će vam dole izaći koliko sam ja ovdje čega koristila, a mogu vam i reći 300 grama je bilo riže i 500 grama mesa, znači, ali rekla sam vam sve da ne ponavljam se. I stavila sam sad samo gore peršun na kraju. A koliko je ovo sočno, to ćete se uvjeriti ako ovako niste pravili, ali jednostavno možete i da ovo posluži vam kao ideja. Pogledajte, znači zato sam rekla onu riječ, znači ovo je kremasto, predivno. Meso, pogledajte kako je fino, mekano.
već se raspada, da kažem tako, znači, a opet je fino meko. Ajde malo probam ja to odavde. Nećete se ljutiti da sad ne serviram ovo na sto, pošto je ovo za više nas. Savršeno, nema šta. Ovdje ćete jedino imati malo da sažvaćete meso. Ovo se jednostavno topi u ustima. Neka vam ova ideja posluži. Znate što je još zahvala na ovaj ručak? Što sve fino spakujete u rernu i onda imate vremena za sebe da se dotjerate, da se sredite i nema da domaćica bude zapuštena, nego ručak sam se odradi faktički u rerni, mala priprema i šta tu ima bolje od toga. Malo iskoristite vrijeme za sebe da nešto pročitate, sredite se, ne znam sad šta god. Ali ajde da mi završimo ovaj video, probali smo. Toplo se nadam da će i vama ova ideja da posluži, ja bi baš se radovala. Pokazala sam u sitne detalje zbog početnika. Moj sin jeste vegetarijanac, ali ne znači da neće nekog ugostiti sa ovakvim ručkom. Tako je. I supruga evo ga tamo čeka, kaže ne mogu ja sad probat, probaj ti, pa ajde onda da nosimo ovo na sto i da ručamo. Hvala vam dragi moji na svemu, na svakom izdvojenom minutu koji ste podijelili sa mnom. Mnogo mi značite, ljubim ja vas, šaljem vam ljubav kao i svakog puta, jer ljubav je spas za sve nas. Prijatno dragi moji i vidimo se u narednom videu.